Hello supite ho nabon chawin ni khupa tunin thusim khat anangai kinu hetin tunia thusim ngai dingu chu hi le lungsen thoisana ki tie hichi thusim hi lungsen ta thusim hi in hi chon achei chan ngai dingin ka hin tiam ve thusim chu anangai pan taw hite nila khat ka inuwa bulame ka hun penin ka kisei mo lai ta in kair kha lo me thei nunga khat ki thing liwa ka in sung wa chun hongjam lo ni nahi ke jong kalung don dan chu ka ki thing liu jinge kin jong chu in amanu chu ka ho pi in ipiham koine him ka ti na hi le na mai nun jong e o kamin thoisna hi atin chen kin jong o a hi le ipi ta gyal pha lawan hong khulai len chu ka ti na hi le thoisna in jong ke hi hongjam a ka hi sun ding ke hello ji a blaina nang ho in ka hong lu na hi je hatin chuin ke hi me thei thing ni mi hon tha dinga e hin de lo hi e he o ka hin khu hi lungse te ni hu do pio atin ka kyang bola to cha khi in ataw tho jing ta na hi le kin jong a hi dan chun ha a hi dan chun thing ni mi ho chu hong ta taw bo abono kalit de he ka tin thoisana chu ka leng lu mun ta na hi ata thing ni mi ho chu hong leo koi vun lip mala la kei vun zo alip do het sai jinge chen thoisanan he o pha chom khan ni no ba ko di hi atin kin jong henge jingo no nom chan ka tin ka sei pi tai thoisana in jong he o ka ki pa wale atin al he so ta ni a hi le he o nin ko ti ho ko mo hi e hoya chiu ham nangin bule me na hon chu atin ai dong tan kin jong ten ko ti am poi Bangalore tui ma chiu ba hi thakat tabong hung dio he ka ti ni le thoisana in jong o hi zaham a kho po ye eni se jing te na tin kam nyam heu chan hin sei ta ni kin jong thoisana na hung jam hi ji in baro ma tui tower ho ome ka gisil thing senin ka tin ka sol ta ni ama jong hong gisil chai hong po do chun hei ha amial wang a haw hai be pon ke sang awang dobari na hai kinin ata asa chu akang senin a figure wang chu a ki khol ha jinge kano pun bi ho chu almira sunga ka koi ho chu ka gala do in hat pen chu ki vetan a hi le mai thei chanu dingin a ki lo mo the jinge toisanan jong he o janting le hoyak lu de hamatin tin jong longkham hi in kapaniaw chanu moinu to imul hun na na te katin kapaniaw chanu moinu ka kovin introduce tham khat ka bolin thoisana chu ka ki ho sa thun ta nahi ajing khu hong ba tan thoisana in bule me ho honin ke wang chu chance pe nin katin ato ding zo si ka hilin ado manu ko ma khulai lengin ka ji kho mang ta nahi hap ta khat zo ahin thoisana hi alup na ka sim pi achan alom num tapon jan khulai lenga ko hong kileji ting le ke lup na chun analum ji kadam do zin alup na ka gulup sa ji jong le ananom ji pon naw sen bang a ki phin jin ke jong upai ke het lo phanin kanaw no bangin ka kialin ka koma ka imu sa ji tai no mai hi ji achun boi khadi ham ka tin lunggel tam ta gel lo ding tin chang ka gelin hi le het man lovin ka ti ol ana kail hajing ta nahi imacha sit na wang kana bol pon kin jong doma ka nei ja thoisana chu kanagan theisa anom pon aman wang ipi gel ham wang ka hepon kodo manu hin hedo da wang ake chai sa chu ka hitai ka tin ake sei ma bangin kodo manu hin 2007 ko ma chun class 10 metric ana pin ai le wang sit ta khat chun kodo manu hi metric hong fel tan alung wang anal he jing in hi ni zo hin kodo manu in anu mai hina gyal phalowin ani si le zu ahin don tan ke jong khulai lenga ka chi si le ehin no do ji in gul hang dang ho to yong zu adon khom jiwin warning jong apk jin kai pin hi za kai no wan hung jing ham ahin ti wang chu hei ha ke wang mi pha ka hi ja kom pinu thoisana in me thei pawa nang se omo ma le atg in kadomanu in warning ap phan na ke jong khulai ka leng tapon
zan khat Thoisana to lumna chunga ka ki chip hon le anoi ka hin ki me pil khatan zan khon a phun chu hei ha ka sobi macha ka suba tia thu cheng ho ahung jaw phanin me hle ho hi angai na wang chu a hi izong le ka dong munu in walning a hin pi kit chu to lungyal nu monan kanejin zan khon mi hlelun puma imu theilowa lungka gel jing la hin hetman lovin hu jong ahung ba tan hu ahung ba wa achun imacha sei lovin hulai lengen ka ba do tan hi kalungyal nup lo ji chun jingka bu jong kanida tan Thoisana in buneding in call avelin ahin callin big zong ka bol pon mini nga zobin Thoisana in message ahin thon hitin en sei tai heo zani zana chu nalungyal ke kavat nahi buwe nangwang nalung aneu wale nomo wale ahin ti chu ka message khat ahin thot bekin in hitin en sei kini heo hung loi yo tunia pat na bol nom bol tan imacha sei ta pong e ahin ti chun keizong in langa bunedinga ka chi ta na hi le Thoisana in mol khan anagi chayin varanda chun e na nga tan keizong thip chanin in sunga kilut han ki ti chu heo an ti chu ka kin dan hei ha heo khulai len hat wale ka changa ko ummi hi anom poi atin je wang e jep tapon in sung langa karum langa chun e kai lu nin in sung ko chu aga kilin nume ho za chat het modanu chu asang khor ho an sul hatan keizong kitim zo lo panin chon sit kiti chu kana bol hun tai hichinia pat chun nu ba bangin ko hun tan hi le lakhat zo hin Thoisana hin heo kata asa hi agi wal tai bulume yong ka du ta poi hin ti chun kinjong thoi jingle hospital a chi te ka tin ajingin hospital kal han na chun doctor nu in naloi nu hi nawo ma hi tai hin ti chu gong king zamin ke pa jong ka ke pa le jing ne hi Thoisana to pa so ta kom khom hon bang chun ama ho background ho insung umdan kan hepon dongjong kan dong ko pon hi zan khan hi lupna chunga ko pen honin ama ho family umdan ho ka dong tan hi le a hin sei tai apa hi police anihin tunwang pension hi tai anu hi government teacher ahin tunjong apang na lai jin hi thoite hi pasal jawlo uchanu mei mi nga hewin numei hola a thoi hi aneu pen ahin in sung nom sati hewin adu anewin abol nom abolovin pathen jong hepatalovin hin khu anamangun thoi ho uchal a thoi hi le khathi mo pen anhin metric jong ana fel khata nahi chule ain kuten jong le khathip lo ji a anamu si no chule bat jong anavet da no hi Thoisana hi lekha thip lo wanga umchan phami chon dan hemi ahin vengsunga gol hang chapang nu mei chapang hon anangai nu hle jing wane hi Thoisana hi mei hle hi wangin pathin hemi ahin imfar MBC church a hoina na kaijin lekha thip lo wangin mei hle baptist church khana 2017 October ha chun baptist tuilut na anabolin pathin koma ngaidam aneki thomin ane ping tha tan chule muirang kombi chu le wangoi meitei baptist church a aloi ho to preaching a ane chi jiwin nom an sale jing ne hi ahi wanga mangsin ta khat chu hi le thoi anu le apa chule ain ko ten Thoisana Christian ahung hi chu ana phal powin chule mei heidan na suke win a hi tin Thoisana chu lungsit na bei hilin an ko ten ainowa analu sa ta powin chule auti honjong ana sei sidi tawin mei lei pawa hetin ana sei we how thu macha hoto na ke wa tua e ho chondan haudan napal ke e atiwin anu le apan insung beng sunga kun chun Thoisana chu andal do tawin hi Thoisana jong imacha sei ngam talowin abeng ho athil ho ahin ke puin loktak project langa apute koma aga bial tai chule wangsit ta khat chu hi le apu jong apinu lo phanin nisi le zu adonin zungol jong aga vei kit jin lai nei Thoisana jong aki gel le mi wangsi
wangsin akisa le jingin ni khat hi apu pan azudon a loi ho apai ho chule upanaul hang ho chu aino wa khulai lengdinga ahin pui taw ni hi Thoisana chu hoya sal he jingun zuwa khamji ochun thoi chu su sit ding su min sit ding ago taw ni hi apu pau jong chu zuwa ha khamwal ji achun athobut tapon Thoisana jong innu langa kona chun na ne na hongjam do in ke ho khu to kinai cha meitei bapti church khusunga pastor pau chu to aki he ji chun Thoisana jong chu su ni ding het lo phanin pha chom khat a ding in ichi meitei pastor party na chun aga vai hlung ta ni pastor panjong achanu bang bangin agelin ana lungset he jing ni jan khat Thoisana in jong alup na chunga bible asimin agan theina ho su mil na dingin milong pumin pathin koma ataw ta nahi ahi le amazon pathinin along thim sung anasat in na hin tongin lungmon na ahin nei ta nahi thani zo wahin Thoisana apale anu hin achanu thoi chu holdo a christian hi na chu mil a su min sit ding le rep boldinga anu le pan mai thei thingni mi ho koma namu muna wa kemanun lang numei thingnu ya pansa jingon chule namu uba ahi le tin sumjong api tanu ahi Thoisana nahi pastor pa family tailogin kuima chan hepon chule thoi na chu kuna sei pi hamjong aki hepon me thei thingni mi ho chu kusung ahung lu nu Thoisana in ahinja ahin he to phanin THUSIM hi ANGAI NATI le Lungset in share subscribe borin chule aban namuding hi tuni khon THUSIM hi chanin angai otin part 2 ananga ke taw hite abon chawin mangpha